Yes, what's up guys? Nk'ibisanzwe ndi Teacher Moses nongeye kubaha ikaze kuri Teacher Moses TV mu kiganiro cyacu bita Expectations versus Reality Talk. Nkuko nabasezeraniye uyu munsi this is the first episode duhuye n'umuntu ahanga tumusanze mu kazi kiwe turagira ngo atangira twibwira tubwire n'akazi akora kugira ngo tuze kuganira turi kumwe. Ikaze. Murakoze cyane ni Teacher Moses, amazina nitwa Nsabiyaremye Vincent nkaba ndi umurezi. Yes, Vincent. Vincent rero ni umurezi muri kino kiganiro cyacu rero Vincent bakita Expectations versus Reality Talk. Muri kino kiganiro uradusangiza ibintu bitatu abantu batekereza ku kazi kawe ariko abantu bakaba batagakora. Noneho nyuma ukaza kutubwira 3 realities about your job. Sinzi niba kubyumva neza. Ndimo ndabyumva. Okay, ubwo reka duhere ku gice cya mbere cyaho utubwira cyangwa tuganiriza kuri expectations. Niki abantu badakora aka kazi kawe ko kwigisha bavuga cyangwa se nibiki bakavugaho. Murakoze cyane ni Teacher Moses, abantu badakora akazi k'uburezi babona abarezi muri rusange tutagira imvune nyinshi. Tudakora amasaha menshi. Icyo ni icyambere. Yes, icyo ni icyambere. Icya kabiri babona duhembwa umushahara uhoraho uri stable. Yeah. Icya gatatu babona tubona ibiruhuko birebire cyane. Aho abanyeshuri bafunga tukaruhuka, hakaba n'ikiruhuko kinini cy'abanyeshuri nacyo tukakiruhuka tukaganira n'inshuti tugatembera hatandukanye. Okay, thank you Vincent. Ubwo izo ni mu gihe cya expectations. None se ni ibihe bintu bitatu ushaka gusangiza cyangwa ushaka gusangiza umuntu ukurikiye Teacher Moses TV aka kanya ukuri cyangwa se realities y'akazi ka mwarimu muri rusange? Murakoze cyane ni Teacher Moses, nabona nk'icumi ariko ubwo mushatse bitatu nta kibazo. Yeah, bitatu. Icya mbere, yes, mwarimu ntabwo agera mu ishuri ngo yicare. Yeah. Mwarimu arakora guhera mu gitondo kugeza nimugoroba saa 11 akagakomereza iwe mu rugo. Yes. Icyo ni icya mbere. Hari ibidanago, hari lesson plans zose agategura, mu gitondo akazinduka agafasha abana muri remedio like that. Okay, ndabyumva. Icya kabiri, mu biruhuko haba hari imirimo igiye itandukanye, kwihugura mu bumenyi, kugira ute gukora remedio, gufasha abana bataperforminze neza mu biruhuko. Icyo ni icya kabiri. Yes. Icya nyuma nkuko wavuze bitatu. Yeah, byibuze bitatu ko ni byinshi. I understand. Yeah. Ikiriho umushahara, nta mushahara wabona bahamara. Nta mushahara papa. Umwarimu yakoze akazi kenshi. Yes. Meya yaciye mu maboko ya mwarimu. I got you. Umusirikare yaciye mu maboko ya mwarimu. Ese nkubajije ni Teacher Moses, naye mafaranga wahemba mwarimu wabona yamumeresha neza cyangwa se usibye kwitanga agakora akazi neza? Ni impano iyi ngiyi twahawe yo kwigisha, ntabwo ari amafaranga tudukorera. Murakoze cyane Teacher Moses. Asante sana ni Teacher Vincent kuba ubashije kuganira natwe muri kino kiganiro cyacu bita Expectations versus Reality Talk. Ndakeka umuntu wese udukurikirana kuri Teacher Moses TV abashije kumva ibyo abantu batekereza ku mwuga w'uburezi ndetse n'ukuri kwa nyabyo kwa nyako kw'aka kazi ndetse ka mwarimu. Ndagusaba kujya muri comment section ukatwandikira ese akandi kazi twagukuraho mu kiganiro cy'ubutaha nakahe, ndetse ukibuka gukora subscribe kugira ngo tubashe kubana mu biganiro nk'ibi ngibi bica kuri Teacher Moses TV. Ndagushimiye Teacher Vincent. Murakoze cyane Teacher Moses. Asante sana. Sawa, kanje kwigisha.